teško je povući neku paralelu između tog vremena i danas. Prije svega mislim da tadašnji fudbal imao dosta nekih, da tako kažem, zaostataka starog jugoslovenskog fudbala i da su iz te škole, dakle te stare jugoslovenske škole fudbala izlazili kvalitetni fudbaleri, konkurentniji na tržištu i sigurno cijenjeniji, jer naša liga, a sjetit ćete se, bivša Jugoslavija je bila među 5 u Europi. Na neki način svi ti pobrojani fudbaleri koji ste rekli jesu izdanak te stare jugoslovenske škole fudbala i mislim da se tu u samom nekom kvalitetu fudbalera dosta razlikuje, ali su isto tako neke stvari uznapredovale od terena, od praćenosti, odnosno od TV prenosa, sve je danas nekako transparentnije. Mislim da je bez obzira na neke probleme koji se spominju i vezano za suđenje i danas, mislim da je to kudikamo dosta bolje, korektnije i samim tim što se pojavio veliki broj TV prenosa naše lige, mislim da je to u svakom slučaju povećalo, da tako kažem, regularnost samog takmičenja. Kao što sam već rekao, u to vrijeme je bilo nekako više ljepote u fudbalu, svaka ekipa imala nekoliko kvalitetnih pojedinaca, znali ste praktično sve timove napamet iz lige, ali svaki od tih klubova imao barem po jednog ili dvojicu majstora koji su jednim potezom mogli riješiti utakmicu i odvesti je tamo gdje vi želite. Mislim da te licence su stvarno onako korisna stvar. Ja sam uporedo sa tim završio i fakultet menadžmenta u sportu, jer me ta organizacija više privlačila upravo zato što sam smatrao da je tih ljudi, odnosno kvalitet tih ljudi koji su na organizacionim nivoima, znači srednji nivo menadžmenta i top nivo menadžmenta je, da tako kažem, u nekom zaostatku i mislio sam da je korisnije da se na neki način prebacim u te organizacione strukture, ali sam ipak završio i najprije B, pa potom i ja, da bi mogao sam bolje sagledati te procese i eventualno tim ljudima koji se bave trenerskim poslom, da ih mogu bolje razumjeti. Mislim da je vrlo velika greška kada ljudi završe karijeru da pričaju onome što je bilo i što je prošlo. Jednostavno život ide dalje i vi morate da se prilagodite novim dešavanjima, novim nekim tržišnim uslovima, a sama ta licenca po sebi ne znači ništa ako vi ne radite na sebi svakodnevno i evoluirate. Ja mnogo putujem, bavim se skautingom fudbalera, taj posao me odvede na različite dijelove planete i kroz kampove koje odrađujemo u Americi u saradnji sa US Soccer Educationom, također i kroz ovu agenciju čiji sam član i za koju radim, nekako samo se promijenila neka uloga, znači sve je ostalo isto, samo što nema više utakmica, ali isto tako ima neke drugo polje interesovanja gdje sam se ja pronašao i jednostavno taj moj neki, tako kažem, dar procjene onoga što bi moglo da bude od nekog određenog fudbalera, od nekog njegovog određenog kvaliteta, percepciju ljudi izvana prema Bosni i Hercegovini, mi smo sami sebe i svoju profesiju degradirali i samim tim je jako teško našim trenerima izaći na neku ozbiljnu euroscenu i napraviti nešto. Vi kad ste Njemac ili Španac, vi ste po defaultu u prednosti, pa makar bili i slabiji trener nego što je to trener s naših protiv. Treneri koji su prvi na liniji udara u radu sa mlađima, oni nisu adekvatno nagrađeni i oni nisu adekvatno cijenjeni.
da biste vi stvarili igrače, vi morate tim ljudima obezbijeti motiv u poslu, i kvalitetne i materijalne i infrastrukturne uslove. Ajde, nekako se sada ide nešto u tom pravcu infrastrukture, ali i dalje su ti treneri koji od svojih plata ne mogu da žive i da bi vam se neko posvetio i da bi vam napravio igrača koji vrijedi mnogo novca, onda Boga mi morate da uložiti. Svjedoci ste jedne takve situacije, u medijima se vrti u zadnje vrijeme jedan Zdravko Mamić koji je stvarno napravio čudo na tom poslu, ali eto, nažalost, kod nas na Balkanu sve će se oprostiti, samo neće uspjeti. Znači, talenata ima, talenti postoje, potrebno je da se stvori kvalitetan ambijent za njih, da se treneri koji rade sa njima dovoljno cijene i onda možemo da očekujemo nešto u budućnosti. To su jako velike stvari s obzirom da na dešavanje na našim prostorima, kroz rat i kroz sve što se dešavalo, nije lako vezivati se Milošević i igrati u Fudbalskom klubu Sarajevo, to neka odmah bude nekako jasno. Znamo svi što se dešavalo, znamo kako je to prezime, nosi jednu određenu težinu, ali ja sam presrećan zbog toga što je to Sarajevo kao sredina i navijači Fudbalskog kluba Sarajevo prepoznali moj trud, moje zalaganje, moje igre, na kraju krajeva na osnovu toga me cijenili kao čovjeka i kao sportistu i to je nešto što mi niko ne može oduzeti, to je za mene ogromno priznanje, ogromna stvar. Vjerujte mi da je nekada jednom prilikom je dobro rekao Husret Musemić, teže osvojiti našu ligu u to vrijeme bilo nego ligu šampiona. Mislim, nije to baš tako, ali tako nekako dođe s obzirom na okolnosti, na šta sve moraš da misliš kao fudbaler i da u sve to se dopadneš, jer znate svi da je ranije bilo puno malo manje novca u opticaju. A mi smo ipak bilježili rezultate koji su veći od današnjeg, te osvajanje titule, te play-off lige šampiona, play-off lige UEFA. To je za mene nevjerovatna stvar i to je ono što postavljam i svojoj djeci na čuvanje. Ja imam taj trofej da danas posebno mjesto u mome stanu zauzima i jedna velika, ogromna stvar za mene i imam osjećaj da se nikad ne bi uspio toliko dovoljno duši, koliko to meni znači. Može neko nešto da me pogrešno ne shvati, za mene je Premier liga najvažnije polje interesovanja, kao i niže lige jer to pratim, to mi je dostupno, uz naravno svjetski fudbal, ali za mene je ovo epicentar zbivanja i znam šta se dešava i kakva je situacija, mogu da zamislim kako to izgleda da u slačionici Sarajeva, ali isto tako mislim da kada zbijete redove, da tako kažem Sarajevo, mislim da u ovom momentu nalaze se sigurno u jako teškoj poziciji, ali sada mora da ispolje taj svoj karakter pobjednika i da pokažu zašto su tu gdje jesu i da jednostavno ne dozvole. Ja sam uvijek znao reći sebi kad bi se igrali neke važne utakmice. Mislim da sam te najvažnije utakmice u stvari igrao i najkvalitetnije. Meni nikada nije bio problem da kažem sebi, znači ako igraš fudbal, igraš da ga igraš najbolje što možeš. Nemoj da doživiš situaciju da kada se završi utakmica da imaš sebi nešto da zamjeriš. Može se utakmica izgubiti, može se podbaciti u igranju, ali ne može se podbaciti u onome da dajete sve od sebe. Znači, oni sad stvarno jesu u teškoj poziciji i ne znam koliko će to sada sve kako će se to odraziti u Mostaru, ali isto tako smatram da Sarajevo ima snagu i da može pobijediti svakoga. Generalno mislim da mogu da pobijede svakoga i ja da sam, na primjer, neki motivacioni faktor igračima Sarajeva, ja njima jednostavno rekao, sjetit ću se jedne prilike kada je Dragoljub Pehvalac bio trener meni u Sutjesi iz Nikšića. Čovjek je došao na polusezoni i rekao je, mi ćemo pobijediti svih 12 utakmica. Mi smo se onako blijedo zgledali i on nas odmah trznuo sa sljedećim pitanjem. Kaže čovjek, jel vi mislite da mi ne možemo to doraditi?
da uradim. I svi smo opet čutali onako njemu, kaže on, misli da ne može neka izaći iz ove slačionice. Jednostavno to nam je dalo toliki motiv da mi stvarno ušli smo te godine u ligi, to je bila 98. godina, ja sam tada bio kad se borila za ulazak u prvu ligu SRJ, gdje sam kasnije odigrao preko utakmica Jugoslavije iz te lige, recimo jedan Kežman otišao 33 miliona maraka, pa Nemanja Vidić 10 miliona u Spartak Moskvu, pa da ne nabrajam dalje, Ivić, Ilijev, jedna vrlo kvalitetna liga, i mi smo u toj konkurenciji kasnije bili 4. i 5. Ali generalno, da se vratimo na ovu temu, mislim da Sarajevo mora da se postavi tako da ne možete da se povučete sada, ne možete izaći iz te situacije, preostaje vam samo da se borite i da date sve od sebe. Znači, ako se desi nešto, da možete da pogledate sebe oči i kažeš, ok, izgubili smo, napravili smo to što smo napravili, ali sam dao sve od sebe. Mislim da generalno Sarajevo je takva sredina i sve sredine gdje sam ja igrao, ljudi to prepoznaju kad daješ sve od sebe, kad gineš na terenu, niko tebi neće zamjeriti ako se desi loš rezultat. O tome ne treba da se boje toga, treba da preuzme odgovornost i pokažu svoje pravo lice sada u momentu kada je to najpotrebnije. Svjedoci smo da su Tatar i Rahmanović bili najvažniji igrači. S jedne strane ja mogu razumjeti i te izlazne transfere, zato što kada igrate na tom nivou, onda i očekujete da se desi nekakva ponuda, da se desi neki odlazak u inostranstvo, a to su ipak igrači u zrelim fudbalskim godinama i nenormalno bi bilo da ako se ukaže prilika da nešto zarade, oni da klub je stane na put, jer kasnije možete imati samo kontraefekat i nezadovoljni igrači, a nezadovoljan igrač je najgori igrač. Mislim da je tržište, pošto se time sam bavim, u zimskom prelaznom roku, svakom zimskom prelaznom roku obično siromašno, i s te strane mogu razumjeti da nisu uspjeli ljudi da nađu adekvatne izmjene, ali mislim isto tako da je trebalo biti u već postojećem kadru pripremljene neke, jer smo znali da odnosno trebalo je da se zna da ljudi će sigurno dobijati fonde, da se može desiti ovdje, trebala se već biti pripremljena rješenja. Mislim da su čak i postojala po pozicijama, onako gledajući, ali evidentno je da nisu opravdala očekivanja. Pa trening je stvarno jako bitna karika i rekao bih i najbitnija u svemu tome, ali isto tako kada se dijele neke odgovornosti, onda je on prvi što se kaže na ledu. I obično te neke promjene trenera izazovu neku vrstu terapije. Obično je to u 80% slučajeva, ako gledamo, desi se neka pozitivna stvar. Znači, igrači se već naviknu na jednu osobu, postane im to sve nekako jednolično i onda će se nešto desiti. Sad, to može biti samo neka trenutna šok terapija, ali da li će to biti dugoročno rješenje, da li bi bilo dugoročno rješenje, dobro, to je već pitanje. Sarajevo je odlučilo tako kako je odlučilo, vjerovatno će i ostanak Marinovića zavisiti od narednih rezultata, da li će ostati, da li neće, ali u svakom slučaju mislim da će bit će mu sigurno jako teško, ali isto tako iz ove situacije, kako sad stvari stoje, on može izaći i pobjednik, već sam rekao, niko njima ne može zabraniti pravo i nadu i na kraju krajeva da se postave tako da pobjede u Mostaru, što ne bi bilo ništa nelogično. Sarajevo i dalje je prvo, nije smak svijeta, dva boda ima, dva boda su u prednosti, čak i u slučaju nerešenog rezultata. Sarajevo je sve otvoreno, čak i otvoreno u slučaju poraza. Prema tome, smatram da ovu situaciju, ukoliko Marinović uspije da preokrene u svoju korist, da će ostati u narednom periodu trenera Sarajeva i to već neki duži vremenski period. Nisam neko ko bi se nametao preko medija i na neki način stvarao sebi takvu poziciju. Ja sam bio kontaktiran 2018. godine da iznesem neki svoj stav, neku svoju viziju svega toga
a ja sam tu viziju prilagodio onome što sam, bio sam upućen u dešavanja i znao sam što traži tadašnji vlasnik, znači neki modus je bio da se ti mladi fudbaleri pokušaju afirmisati, jer samo na tim mlađim fudbalerima se može na neki način profitirati i jednostavno sam bio stava da niko ne može biti iznad kluba, znači ono što traži investitor, odnosno koji je njegov plan i vizija, mi kojima je to dato, odnosno ljudima, strukturama Sarajeva, moraju da nađu način da to zadovolje. Ali tu je jedan veliki problem, zato što morate naći balans između onoga što žele navijači fudbalskog kluba Sarajevo i onoga što traži vlast. Mislim da ključnu ulogu tu treba odigrati u komunikaciji sa navijačima, predstaviti ljudima koncept i od toga koncepta ne odstupati. Znači za mene, ako se kaže da je vizija da se napravi, reafirmiše nekoliko mladih fudbalera i da to bude na neki način izvor prihoda u budućem periodu, onda sve mora biti prilagođeno tome i moraju i navijači, naravno da imaju neko strpljenje. Ja ću vam reći jednu situaciju, sezonu prije nego što sam otišao u Zrinski, kada smo osvojili titulu sezonu ranije, Zrinski je jedva ostao u ligi, igrao jedan Luka Modrić u Zrinskom, nakon toga je otišao u Inter Zaprešić i poslije toga se opet vratio u Dinamo gdje je igrao je ligu za opstanak. Bila je podijeljena liga kao što je bila kod nas jedne godine na ligu za prvaka i ligu za opstanak. On je sve to stoički iznio, znači Dinamo je, odnosno Mamić je to napravio, strpio je na polju rezultata možda pola godine, godinu, ali je uspio da napravi koncept gdje su mu ti mladi igrači postali standardni igrači, nosioci igre i kasnije je već u pripremi imao fudbalere koji će nadomjestiti njihov odlazak i napravio jednu mašinu koja je godinama bila prva u Hrvatskoj uz sve te, znači, mlade fudbalere i balans mladih i starijih igrača. Oni su uspjeli to da naprave i to nije nenormalno, to nije ništa da tako kažem strašno napraviti, samo je potrebna dobra komunikacija, dobra vizija toga se predstavi navijačima, jer ako vi imate Akademiju Sarajeva gdje radi jedan Dženan Ščuplić koji je bio prvak države sa Sarajevom, bio je prvak sa juniorima, osvajač kupa, imate jednog Admira Hasanića i ostale fudbalere bivše koji su stvarno dobri treneri, iskazani treneri, zašto bi mi dozvolili da nama neko obezvrijedi tu akademiju i rad tih ljudi i da nam dovodi nešto što je već, da tako kažem, iskoristilo sve svoje šanse i da mu mi oživljavamo karijeru kroz Bosnu i Hercegovinu, bilo da dolazi iz Srbije, bilo da dolazi iz Hrvatske. Ti ljudi na neki način kad su već bili na oku Evropske unije, kad dođu ovdje, oni su već na neki način otpisani i njih je jako teško poslije utržiti, a znamo da je u osnovi svega da se napravi neki koncept koji bi bio u dobro vrijeme samodrži. To je bila neka moja vizija tada, ja sam to predočio, ljudi su se odlučili za Emira Hadžića i ništa, čovjek je napravio to što je napravio, ima iza sebe 2 titule prvaka i napravio je dosta dobrih isto tako stvari, ali eto, oni su odlučili sa trenutnom promjenu. Ja sam otvoren uvijek za neke razgovore i za neku ozbiljnu priču, a nisam otvoren ni za kakve, da tako kažem, stvari gdje će nečije ime biti čisto onako da bi smirila neka navijačka grupacija ili da se sa tim smire strasti, a da toga čovjeka potrošimo. Nama treba jedan ozbiljan sistem, treba nam sistem gdje ne odlučuje jedan čovjek, gdje će biti stvari poredane i gdje ćemo mi, kao što su u fudbalskom timu, ima svoje određene zadatke i ovlaštenja i obaveze, i to je situacija u kojoj treba funkcioniši fudbalski klub Sarajevo. Nije to sad problem fudbalskog kluba samo Sarajevo, to je problem cijele države. Mi ne poznajemo sistem, sve je centralizovano, sve odlučuje jedan čovjek i to je pogrešno. Znači bitno je da ljudima date šansu, da im date određeno vrijeme da se ide ka tome konceptu. Evo, ne možemo mi da dođemo u situaciju, jednostavno fudbalski klub Sarajeva da iščekuje povratak 35-godišnjeg ili 36-godišnjeg Metovića koji je dao sve u tom klubu i napravio sve i mnogo nam je pomogao i sve, ali jednostavno kroz ovo vrijeme morao je da bude razrađen neki novi mladi napadač, isto tako svi ostali pozicijama. I što je najgore od svega, Sarajevo posjeduje
Znači pola lige je bukvalno sad danas pojačano bivšim fudbalerima Sarajeva koji su u dobrim godinama 22, 23, 24, evo pogledajte samo jedan Velež, tu je upravo jedan Nemanja Andjušić, jedan Samir Zeljković, jedan Samir Radovac koji igraju odličan fudbal, isto tako Nedima Hadžića koji isto tako u mladosti zabija. Znači to su sve po meni igrači koji su morali biti bolje iskorišteni i bolje materializovani od strane fudbalskog kluba Sarajevo. To je sva suština svega toga, znači ne može vama neko davati novac da vi bezrezervno trošite, osvajati titule je super i to je u svakom slučaju navijačima jako bitno, ali ono što je važno je napraviti ono što ima neku novostvorenu vrijednost, da imate kapital u igračima i ti rezultati će, vjerujte mi, doći, možda neće prvu godinu, drugu, ali kad uhvatite jedan kontinuitet toga svega uz jednu kvalitetan izletni taj output tih fudbalera, vi ćete imati 5, 6, 7 fudbalera razbacanih po Europi, eventualno neke procente i to će biti samo održiv projekt. Ulaganje u akademiju je sigurno isplativo. Evo navešću jedan primjer, mislim da je nekih 250-300 hiljada eura u vrijeme bivšeg vlasnika bio budžet za akademiju, ali vi u tome budžetu ulažete u 100 dječaka. Dakle, vi ste kroz jednog samo Marka Mihajlovića, a da ne pričamo o Mujakiću, zaradili to 3 ili 4 godine budžeta za ovu akademiju. Znači, velika je vjerojatnoća, a pričamo o jednom ili o dvojici fudbalera, velika je vjerojatnoća da će to biti barem 2 ili 3 igrača koji imaju veliku tržišnu vrijednost. To je sva suština po meni i mislim da je tu problem. Sarajevo je tu malo zapelo, novca nestalo i mislim da je tu veliki problem toga što ljudi možda izvana ne vide. Putujući po svijetu i imam priliku da razgovaram i s ljudima koji su nekada igrali. Evo jedan legendarni Slobodan Janjuš, razgovarao sam sa njim jednom prilikom i rekao mi je kako je on u stvari dobio priliku da brani na golu Željezničara, povrijedio se Žiko Radović, došao je, kaže, ribar kod mene u sobu i rekao mi je: mali, branit ćeš 10 utakmica, makar golove kroz uši primao. Šta vam hoću reći, znači kod nas je toliki pritisak publike kada mladi igrač dobije priliku, ako odmah nije to, ako odmah nije 100% fokusiran i ako odmah nije zreo, mi jednostavno se natovarimo, da tako kažem, po znacima navoda, njemu na leđa i ne damo mu da razvije svoje puni potencijal. Za mene je strpljenje ključ svega toga, da se ti momci istrpe 5, 6, 7 utakmica, da napravi se atmosfera između navijača i tih mladih igrača kako bi ih podržali, a ne nakon prve loše utakmice iskod svega. Ja sad trenutno ne mogu da kažem i nisam upućen toliko u akademiju i procese koji se tamo odvijaju, ali evo nabrojat ću vam u tom vremenu kada je postojala scouting služba i kada su Almir Hurtić i potom Sanji Nalagić, vratit ću se prije svega na Hurtića, znate kako je, kod nas ljudi sve gledaju, ako čovjek ima 10 osobina i ako mu jedna ne valja, odmah ništa ne valja. To je ono što sam malo prije pričao, recimo taj čovjek i kasnije Sanja Alagić su radili dosta toga posla kao krovni voditelji tih akademija, da se tu stvarno saberu najkvalitetnija djeca. Ja ću navesti primjere neke i danas u Sarajevo fudbalskom klubu u prvom timu postoje izdan toga sistema, to je jedan Kovačević, jedan Đokanović, jedan Pidro, jedan ranije Mujakić, Nemanja Andjušić, Marko Mihajlović, Rifet Kapić, Hamza Čataković, Nedim Hadžić, Nemanja Nikolić koji je sad pod ugovorom s Olimpijakosom i tako dalje i tako dalje. To je veoma veliki broj kvalitetnih mladih fudbalera koji su morali biti, neki od njih su morali biti bolje utrženi, a upravo je to strpljenje, odnosno nestrpljenje ključ zašto se taj potencijal ne koristi na najbolji mogući način. Jer ja nisam nikada, ja sam tražio čak tada kada je bio taj razgovor, ja sam tražio da se treneru seniora da mu se nametne vizija i da to čovjeku mora da stoji u ugovoru
da on mora, ne znam ja koga će on staviti, ali ako mi imamo 5 kvalitetnih fudbalera mladih u akademiji, njegov je zadatak da dvojicu adaptira po sezoni u prvu ekipu. Kako će se to uraditi? Da li kroz određeni broj minuta, da li će koristiti kad ima povoljan rezultat ili eventualno negdje stavljati od početka, to je posao struke, ali to je jedini modus kako bi Sarajevo moglo funkcionisati i početi živjeti od svojih sredstava, a nikako ulaganje basnoslovnih novaca u igrače sumnjivog porijekla, sumnjive kvalitete i igrače koje kasnije na neki način ne možete utržiti. Ja sam uvijek za opciju Ahmetovića, ja sam na kraju krajeva između njega i Radovića. Traženo je moje mišljenje, ja sam mislio da je Ahmet u tom momentu stvarno dobro rješenje i bio sam u pravu zbog toga što se radilo o ostvarenom čovjeku, o ostvarenom fudbaleru, momku koji je dobro za atmosferu, slačenicu, momku kojime neće biti problem prihvatiti mlađe igrače i pomoći mu u terenu da se razvije. Ti stariji igrači pozitivnog karaktera koji imaju ispravan stav su veliko blago, oni su treneri unutar ekipe, znači oni pomažu i šefu stručnog štaba, a isto tako oni imaju svoj neki motiv koji zadovolja da li kroz novac, da li da se sutra ostvare kao treneri preko Fudbalskog kluba Sarajevo. Ključ je napraviti jedan balans, gdje će se kroz taj balans neosjetno stvari provesti i da na neki način vi dobijete ono što trebate da zadovoljite ovoga investitora, a to je pravljenje i prodaja mladih fudbalera. Dosta mi sve to nekako djeluje kao deklarativno, sve to je tu prisutna, u stvari u praksi toga vrlo malo ima. Nema neosvojive tvrđave, samo loših ratnika. I to je stvarno tako, znači ako vi vjerujete da možete nešto napraviti, ako ste stvarno posvećeni, a ne deklarativno, da ćete vi kroz neku priču nešto uraditi, a niste posvećeni na terenu, potrebno je stvarno mnogo kockica da se složi, ali sa dobrom vizijom, sa dobrim planom, sa velikim zalaganjem i odricanjem, danas je mnogo lakše uspjeti kao fudbaler, jer danas postoje mnogi sistemi za praćenje, gdje jednostavno ranije ste nekad morali da šaljete CD-ove, kasete, da vas neko vidi, danas jednostavno otvoriti za 5 minuta, znate vi bukvalno istorijat kompletan igrača, tako da je Bosna i Hercegovina stvarno jedna interesantna liga, jedna dobra liga, jedna liga koja je na vratima Evrope i evo vidjeli ste i sam Zdravko Mamić je 40 do 50 svojih posto proizvoda upravo povukao iz Bosne i Hercegovine, samo treba znati. Znači, moja poruka je dajte sve od sebe, ako se nečim bavite, onda se bavite kako treba, ako se ne bavite, onda se nemojte baviti nikako.